Hapo ke NPP dalam competition of R di Padu. Ya sama ke keren di R di Padu. Dia compete uban compete doi Pak. Hamot pran hayeu hahat pikren lakum ukla. Wah, poi hayeng dorbar tangkum imersiang. Long kum kata. Kap kita KMLA, kap kita ke Deputy Chief Minister, kikiran meeting guru kikiran. Oh, piskap itu, KDPP hamot pran kai kerhukum ukla. Apa assembly jam kikiran ikan komersial. Dewa ni. Kalau mal pompong, ki sobar kikiran. Ni apa assembly ki kerhuk, ki dipendiri kuki mersiang apa assembly lain. Kalau pilih cingkling, I require notice. Ngamla bancuba ya kali mentah. คนสำลานนี่ไม่กันราชียี่สองชิดเชือกที่เชือกเป็นหอยก็กระเต้นใจเป็นเร็วแต่ต่อกินยันยองเป็นสุภาพ Kat sebelum BPP upat bahmi pok sedang sekadar mendapat basyik klik pada ada syengsyet. Ada piwanan dia ada di syengsyet. Namun Deputy Chief Minister Badan Burom kipat bah kibawan syengsyet jingalang jalapai saat the People Party kikremuan balik syengsyet. Nomor di syengsyet bonsin dari tak bayar tiada. Syengsyet dari tak bayar pisai. Syengsyet dari tak bayar damai. Udah upat bah ubawan syengsyet jingalang jalapai saat the People Party. Udah upat bah syengsyet. Udah upat bah syengsyet. Provinsi Hajangu Kipadba Jong Kemaulai Konstituensi Kadi Krui Pilaya Lum Hakani Kejaka Kamtam Ngasngo Bangadiban Panmap Arti Ajat Yapi Kitrai Dukan Pilaya Wit Hakajing Yadi Hakajing Tit Map Lem Tang Sipol Nganya Tok Yapi Syosyo Kibapli Kinong Yalam Jong Deka Parti Teman Ong kini ki MLA barok sawut ki jom ke parti BPP ki ong pej holok bae ko kinong theput jom ke BPP pej habas neu ke surop kamdei ke jingkit klik jongi habam biang ke jaka sumar hana kamdei ke kamram jongi hana habam biang ki ki roi ki par ki skol ki jaka pule hana kamdei ke duty jongi hana kadei bet ka duty joko sarkar hanta kapakala kajing perkat perdain jong kini ki briu Ngasmos ni yang Deputy Chief Minister yang Madu Bapli Ngasmos ni balai ngasmos ni ila syasyak kala halati jong kinong bot kiong kuno Madu pinhapuan keren meeting has tambos on sami upat ba malay anda kila lum kila lang upat pa mulai anda kila pendes tambos imadu bapli itu ulung mulai silo inamot bumi di ulung mulai ila keren sirhem imadu bapli heusi ni ulung mulai ngitip begitu ke bahas tambos sertusi kim dei kinong mulai